Koech tugul konyoljinin we kwandanyon. Nangung kalasunet en koigeny ak koigeny. Chitab Kokwet ne oboldosi kila bunyandi ne obole motoreti maisha. Kaikai Chitab Kokwet ochomye sikotoretin ako nekiten inye ako tiemi nyalilda amun indoityi luget nekakipamian kong'ung. Motoreti ng'etab komet amun menye olelo amun sait neitu kokaribe sobeng'ung akot angandan chami mosorunen kororiamat. Cham chitab kokweng'ung sikobit kotoretin komuktoindet. Amun chitab kokweng'ung ko nekit en inye. Kostoengei cheyach akoyach chemyachen. Akibos cheyachen akiyach chemyachen amatiyai ile sikokerun chorweng'ung akot indokerewe komabirun eut tesetai korutin we ak ng'alek chekorome akomwoe kole we matoboni kiakere ikere inye au isweitechini ng'owe nisoru kong'ung koron nekakonam kolal we. Kaikai chitab kokwet. Amun ndamukulitu kasit konoton nesib koitu kong'ung. Meng'ong'olin borto we ndang'ung ne karara ngot koimokoriot iwendi butisita akokerkeitu we ak nekimakotinye ki ikilgei en ng'wony we akicham biik tugul menatet nebo ng'wony kobeku en ng'wony we ak yeibata we komutin kena ole ikurire kamakomi sorunet. Kena komakomi sorunet, mami reverse care. Yoe cham biik tugul kabisa. Akot chito neimokoriot nguni komara betusiek chebwone nisome mokongoria. So ikilgei nguni ak icham biik tugul sikotoretin kwanda en baunatenyin nenyone. Hallelujah.